Ikaze kuri ukurikiye John BTV Present. Niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya wo kubaka na subscribe, like, share and comment kugira ngo ujye ubona amakuru yizewe kandi ijana ku ijana. Ibintu byaturindinzwe hirya no hino, utuntu dushya, amakuru atandukanye ku byamamare kuba ahantu hatandukanye hose, hano usanzwe usanga uretse hano kuri John BTV usanga uko twabagezagaho. Nta kindi rero usabwa ni gukora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru yizewe. Amakuru turafite none ahangaha ajyanye n'izi modoka rusange zitwara abagenzi. Abatega imodoka rusange barasaba ko ibiciro by'ingendo bitazamuka. Abatega imodoka mu buryo bwa rusange baratangaza ko bagikeneye inkunga y'umwunganire itangwa na leta. Igiciro cy'ingendo gitangwa na leta kuko ibibazo by'amikoro make byatewe na COVID-19 igihari, ndetse n'ibindi biciro ku isoko bikaba byarazamutse cyane. Ibi bitangaje mu gihe leta iherutse kuvuga ko mu rwego rwo gukemura mu buryo burambye ikibazo cy'ibirarane bya mwunganire, umugenzi azajya yishyurira igiciro cy'urugendo ijana ku ijana. Umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ibikorwa remezo Enjeniyeri Uwase Patrice yasobanuye ko gukemura ikibazo cy'ibirarane leta ibereyemo ba nyir'ibigo bitwara abagenzi bitinda hashakwa amikoro, ariko ko gukemura icyo kibazo mu buryo burambye ari ukureka umugenzi akajya yishyurira ijana ku ijana nk'uko byahozeho. Aganira na RBA, Enjeniyeri Uwase yavuze ko habaho gutinda hashakwa amikoro, ariko ubu leta igiye kwishyura ibirarane by'amezi 3 yari ibereyemo ba nyir'ibigo bitwara abagenzi. Gusa avuga ko umuti urambye wo gukemura ibi bibazo bishamikiye kuri ubwo bukererwe ari ukuzamura igiciro kandi abagenzi bakajya bishyurira. Ati uburyo burambye ubundi bwo kubikosora ni ugushyiraho igiciro nyacyo cy'urugendo kuko byari bimeze mbere ya COVID-19, ubundi niko